ملک دو ہفتے کے نیامہ گران نہادیاں معمولی کمیہ پد دوبر ہفتوار گران نہادی شرح گیشی بوتا رہو کے ہفتے کے نیامہ گران نہادی شرح یک ٹک 66% گیشی بوتا گیشہ پر سالانہ بنیاد سرا گران نہادی شرح 42.68% سر بوتا بنجاہی ادارے شماریت نیمگا چشنگ کتگی ہفتوار حساب داد ردا یکی ہفتے کے نیامہ 5 چیزانی نہاد گیشی 4 دے کمی و 22 نہاد محکمی ادارے شماریت گوشگی کے گوستگی ہفتگا بھی ماس 8.4% 1.2% اولین نہاد 2% گیشی بوتا جبکہ دال مونگ 1%، شکر دال مسور موز نہاد ہم گیشی گندگ بوتا گوستگی ہفتگا چماٹا 9.8%، آلو 4.3%، مرغ 3%، چائے تاگ 2.6%، ڈسل 2.3% جبکہ دان نہاد 2% ارزان بوتا اشیاء عبید ورگی تیل روگن آر چنا دال نہاد ہم معمولی کمی بوتا وش نیوز